leqinile thina esilokhu Ya, ukhuluma ngifuna nje ukukhuluma lenhla namhlanje kwaZulu ngokusebenza kukhuni kakhulu ukusebenza kona kwayo, kuqina ukusebenza. ngoba kwavele bahlukene Sebenza phakathi. okuqina. Kukhona abantu Ya, omunye ubizwa ngiqala nge-skill ukusebenza bese kuba khona kwahulumeni. ubhejane, so le mpi indala okungazwani lapho kule kudala. Ngakho Mina lelisi. uyamabuka le ngoma nje bekhuluma nje Besahola nabo wona. banalo phakathi ejuleni ukuthi Njalo bona ugatha no-ANC labo so beba izulu yonke into le. khona inkatha ne-ANC bonke lokuyalwa manyalo ziyalwa izulu zilwa zodwa. So angithi lo bhejane-ke yabakhuluma ngawo Sibuya kude nohulumeni bathi kade njengoba sekukhona abasivala iy'nto zethu manje nabavisa abavala amabhozo bavala amabhekoti bawisa amabheke no-stand yonke lesi si-captured nje manje akusaphileki kodwa sibuya kude nohulumeni kwasa wonke lo hulumeni-ke lo khona ulwa nje nayo yonke into ekhona nokuphila nje komuntu kuni manje boy mina ngisebenza isikhathi more than 27 years sisebenza kodwa futhi mina mangisebenza ngangibatshela kahle ukuthi mina ngisebenze athi ngisebenze ney'teshi ey'ningi ngoba mangibona ko-4 ko-5 plus months or 5 yabo 10 kudeni phezulu umuthi yonke enquthu izozenza indawo eningi kakhulu kodwa futhi basisebenza thina engibatshela wangidoda laba ngihamba nabo lalela-ke mina ngisile iphoyisa ngisebenza emaphoyiseni so ngakho ngicabangela ukuphepha kwami kuqala ngoba isiphoyisa laziwa kabi umuntu obulala umuntu omnyama kimina ikhubhi yethu asiphathe imvubu kuphela uyiphathe yonke wempi eluphuza nazonke-ke into yonke into eyibhame ezinjalo ngangifundisa kodwa hhayi ukuthi uyosebenza ukubulala umuntu omnyama hayi ngoba vele yonke into imi kanjani emhlabeni uma ukhuluma ngephoyisa ukhuluma ngomuntu obulala umuntu omnyama kodwa-ke mina ngibatshela no angisiyo angisiyo mina ngiyasebenza emaphoyiseni kodwa angisile iphoyisa ngakho yonke into engenzayo ngiyacabanga before ngicabanga so ukusebenza abantu-ke kuningi into efundayo futhi nokuhlukumezeka kuningi into efundayo uba phela khona lento kuthiwa kuthiwa ukuphathwa sidomu isidomu khona yonke indawo isidomu kodwa ukuthola ama-instruction lawa asuke awunikwa wona mayibonile mina vele ngingawisi ethatha isibhamu sami ngihlale lapha ngiyithulele ngiboni cha ngifuni ngempela nginika instruction ebolile sengishike eyi la angeke kuthiwa wonke bonzimari kanti kufa abantu abaningi angababulawa uphathwa isidomu nesifebe esingaya sanye malayo sifebe ukuphathwa zidomu ayikho into ebuhlungu njengale kuba hhayi isidomu isihlima isidomu esihlakaniphile ngoba isidomu into evele ithule nje kodwa isilima ayi into ekhulumela futhi empty neyibeka phezulu nethanda isikhundla kakhulu yabo le nto ke sokuyisilima kakhulu le nto njengalo so iminyaka engaka sisevayivile khona lapha kunqathabelwa inkatha no-ANC lacaba ukuthi uhambule ukuthi uyangapha ubizwe ulundi bathi wena ne-ANC uthi uyahamba futhi uyangapha wesikhaweni noma ukuthi wena hayi welalela wena yilo khosi wena we-ANC uthi uyahamba etheni ukuthi ya wena uyinkabula uba inkatha uzohamba manje ngitsho izimo enjalo-ke siphile kuzo lekubula kwey'nzule namanje kusenjalo into enjalo kodwa siphilile konke lamanyala ngoba yini akufuna ucabangele wena nento ey'thile awuhambe wenza noma kanjani izinto so indaba yotrigger le disorder ekhona yakhiwa uhulumeni okhona kwamanje ngoba phela uhulumeni wamasela ney'domu ney'dwedwe iwona wakhona nje manje yonke into isikhathi so ubulwane buningi kakhulu ngenxa yokuthi uhulumeni
uphethwe izidwede amasela ayikho neyodwa engiyacabangela umuntu okhona njengamanje lapha kulezi njalo ezisinazo esikhona lapha eParliament akekho noyedwa ama-drug dealer most enahlukumeza umuntu wase-South Africa ukuthi ama-foreigner angathi abantu abanenkululeko yibona ama-foreigner kuphela wonke amakhona e-South Africa enza noma kanjani so i-genocide lena ikhona yebo ikhona i-genocide ile ukubulalana komuntu omnyama konomuntu omnyama omunye yina ukuphatha kwezilima kuphetha isilima ama-state captures angene ndaba nje kuyantshontsha nje kuphela yikho so yonke into ekhona i-disorder nxalo kodwa mina-ke hamba endaweni ngiphila nabantu abaningi konke uma nginyakaza njalo ngithola isifundo esinye kumuntu Olundi kwakukhona yini Olundi khona oyingenga kamjawesi nala yayibhosa engilandela kaze agcina ngibizwa ngokuthi bevimba ngoba mina bakuthi ngifaka emgwaqeni ngiyaphuma ngingemi so bakulandela noma kenga kothanga yonke le kenga izinje yonke into ezayikhona la uhamba Vryheid Lundi Vryheid Newcastle Stellenbosch all over Tannhauser Sibongile all those places ngihambile kodwa ipolicy yami angisile iphoyisa mina ngifunda yimpilo angisile ngisebenza emaphoyiseni so angenzi noma kanjani futhi ngazi ukuthi umuntu omnyama umuntu ohluphekayo ngenaye umuntu ohluphekayo ufuna ubeka lawo umqondo njalo manje la yonke lento ekhona njengamanje so ilwa nje nomuntu omnyama yonke into uhulumeni ulwa nomuntu omnyama manje abasazi bazokwenza njani ngoba ama-foreigner i-genocide ama-foreigner ahlukabulala abantu abamnyama ngokudla nayo yonke into ngoba yonke into iphethwe yini izilima so asikaze sibe nawo uhulumeni khona ngamafuthi so i-freedom yama-foreigner enza noma kanjani njengoba nje abuka nje asikwazi ukuhola angihola asiholi lokhu manje abafuna uhamba oncenga manje uncengele baqwayise bagcwele lapha emhlabeni le abaphethwe ama-Al-Qaeda basebenza ngendlela yabo nje uzokwenza njani isimo esikhona-ke lesi sishaya wonke umuntu uma uye e-office uthi uzosizwa khona lutho usizo ufuneka uthandaze noma ugwaze yonke into noma umncinze kancane uma wesifazane ahlekeke sekwazi ukuthi ngizokusiza-ke yonke lento out indlela yokusebenza ayisekho yonke into i-corrupt yina asikaze sibe nayo uhulumeni izimo ey'njena-ke ziyahlupha kakhulu ingakho-ke into nje njengoba konke kungaphili kanje abazi bazothi into yaphi manje babolise yonke into inkatha ne-ANC so kugcwala amaqembu konke lokho kusuka endaweni kusuka ebantwini ababili inkatha ne-ANC ukuhluleka kwalezi njalo kanti futhi zalwa izinja nje ey'khali zilwa into empty emakhanda sengisho ukuthi-ke kubukhuni ukuphila indlela esiphila ngayo ayikho into esingayenza wonke into kwenye manje kubukhuni awazi uyaphi kodwa kusala yonke into uma isinuka kakhulu kuba nesikhathi ngelanga kuvele kuvuka umlilo kusha yonke le nto le ngelanga kusha yonke into bese kusala umhlaba uphila wodwa ngoba phela umhlaba nawe uyaxoxa masoku uthola amanyala kanje ngeke kulunge so le disorder-ke lesinayo ayikho into ebuhlungu uma uthi uyabikelwa uma uyofuna into ey'thile kuhulumeni uyofuna i-ID uyofuna into ey'thile ezey'mali zakho ey'thile unawo no-GPF nabo sebenje zobenza njani basebenza ngendlela yabo kuphela njengoba ngisho ukuthi konke lokhu kudala ube bukhuni ukuphila ikona kubizwa nge-state capture lapho ungasizakali khona izinto ofuneka uyithola ngendlela efanele ufuna uzukhokhe noma ube khona ongaze ngathi uyabashela yonke le nto i-disorder ekhona elimaza ukuphila komuntu manje asiphile ngenxa leyo so state capture iyona ndlela ezikhona kuphela esingazi ukuthi iyophela kanjani ngoba phela akekho nomqondo lapha eParliament ngitho iyadwa ama-drug dealer ayantshontsha dlala ngabantu umasipala mpela vele kubekwe into kubekwa umuntu wesifazane onenhliziyo embi kuthiwa kabe in charge abolise adlale ngabantu so yonke into corrupt kodwa you can't complain isimo esibukhuni that's why we call this is a state capture nation so she's captured in all corners ngoba manje ufuna uhlala ukhokha awukwazi ucomplain isimo esikhuni ke lesi kodwa yonke into ke nje uma ihloko iqhubeka nje iyenzeka kanje impela khona
Kukhona lapho kuzoqhamuka khona into umuntu angayazi oqhamuka into ongayazi ngenilanga ivele kuphela yonke into kalula ngoba njengoba shuthi umhlaba lo uyakhuluma kodwa futhi awukhulumi nanoma enhloboni yomuntu ufuna ube umuntu ehlanzekile nokwenza kwakho yonke into yenza ube nomqondo esikwazi ukuthi-ke uphile kodwa nje khona lapho kuzovele kuvumile kushaye yonke into noma kuvele ngoba kugcwele amanzi yonke indawo kwayo yinto zonke ezenzakalayo yini la umhlaba usucasukile umuntu phela sibeka nje lokho-ke amadoda amakhulu ukuthi sibuya kude nokuphila kuhulumeni siqale sihola 150 sihlala yona inkathalo namanje isikwazi ukuvala amabhenki ihamba isiphethe ozwela umkhizo amabhenki abavala amabhenki bayikhepha yonke izimo zonke lezi ezidala ungaphileki so lokho edla-ke lona oluqalekelele leste ukuthatha imali hamba lawo yogruva ngayo leyo gruva le gruva le ko-Dubai ngayo yonke imali e-South Africa kwaphela kwagcina yonke into iwaka nje izimo usiza nje singawazi ukwenza njani kodwa kusala ziyasabana lezi nja kubophana zincole zonke uzokwenza njani so sawucela sokhuluma nje umoya mhlawumbe ufika impela ufuna kuvele kushe yonke into ngoba manje akuphileki so kufuneka kubone ukuthi sikhulume nawo umhlaba ukuthi ayikwahleni manje asaphile engcono niwuthathe umhlaba wethu sife sonke ngoba manje angithi akusaphile konke endaweni ingqoza manje ukuze njani abantu bengqoza babulisa yonke into sibe sikhulu ubukhuni bempilo namhlanje.